tum na tum berkazi ambor nyim te heaven. Kaman how? Wula kenya vinya adanka ye tum la 247. Kaman yung pa ya ka bo no kum yerga tangna ko bo hana bonlu na pa kyo fa so lala nyele zan chang bi kale na ka bo no la kum yerga tangna ko bo hana bon la halu ngoma ngunya na dana pa antu abi dabga lala nyele a kaman how programs o katmal trana ya shedin chena za asun yele be za biao pyo mo kati on kum le tana ka nyede ni nesmiya ka yen zan ke ka zan pour son antenyo ngonyo ngon yunde te program wa didn't Kaman how no program and it's just a issue share them journey. It's not a trending issue, it's a hidden issue. Then your issue share be yet to share them swipe can you pam za karane but before cut the channel I need a news and the channel woman I went to that subscribe buttons or cut the bell then check out always to drop the contents in your face ka using the program woman so ti going back to tin young buy to share ma then yamu Kaman I cannot really phone na on you take a tuma kana pam zante especially before say this time tuma pam yina karto cheka then you implement tamalbe northern region before say then you Kaman hairdressing biane tailor shops biane and the makeup these are the main three then to employer before la banye pasara pam this time but to church share number ma but my problem share be kama ben yane gafara kan yele to out to manama be pa ben to be ben shane always but chama karma kama the negative parts guys got the positives I never cover none the ben shama don't use be kama me chama to live share na katam ben yene vo sharia but tamane no the nice in yaba katamato culture karaba sa'ar ben shama katam na musul na men yaba katamato culture karaba sa'ar ben shama issue share them jian mambo I got you with this time hairdressing shops tailor shops na la makeup studios wama but la ben shama kama live share karama la kama ya ninyambo be kama mbabang brand nyele katam bo musul semen be kariyala kare ka brand nyele in yela issue ma yon ka nye hairdressing salon ka nye tailor shop be makeup studio ko zolo boys ne kama like o kaswene o yeliga kare yai o dunazo be kama ben share basket na member ben yar shama kare sai composer ne de nye za ma kan hanka na ba diero yon especially tamale makeup studio beyond the makeup studio hairdressing salons and tailor shops umba bangin worba ben shani mana karashiya ya hay shukuro aku ya no makeup studio mbongo aku ya nrza hay shukuro like school uniforms chang down gar ne swal kan anye bente hairdressing salons swal kan na kana shop and to bob ga swal kan na kana shop like ka a skate ma wa gar shanan le shorts me ba mi la skating mahama worba tumama last skating mahama like mbanye bombor attraction share canon the skating mahama because me am me bombor attraction share majority of hairdressing salons ya the attractor pa ban kanani to tumne batuma pa ban care hairdressing salons tem mitation ento tumne batuma so ban swar ban mahama un ka ben attracte makeup studios mata akunye do ko chant be makeup studio no makeup lo man be kama o mbwana me be di kunye shakam akunye do amle da ko man makeup artist mpala pa bakar attractra so be so mbon mahama de bokara de men la tuama de men le links nyala wula tailor shop ma mbanya majority of power tailor shop ma be shara power ne ma customers ne power so you master ma ya no like be uniform ma share ne za ma boara attractor para tuma ma ne iya ben zo so kama kawan house o tin yara sha zo chinta len yale ne brand like brand share ka use a kunye yon tailor be za ne share ne show la shows ma be wo ba tuma ma onye na musulene ka zo wona tie ni o yi mo za mu onye ba ka wo tuma de mi le ba de ba chinta ba
o nyɛla musulmi ka yi yinka ka no yi o zaham wuhi niriba ka wuhi hairdressing ka yen yɛliya di zooya pam ka ti nyɛ ka hairdresser master nima ka tailor master nima ni makeup artist master nima ka bi yina ti tahara ni mostly niriba tooi yɛrimi ni kama n ku saɣi kan bi bɔɣim hairdressing ni nyɛla ninvuɣu yɔli n ku saɣi yes these are the evidence nima n bɔŋɔ n bi nyɛ din yɛn ʒiya ni kama yaa bia pa sariga ku tooi bɔhim tailor shɛba bee bia yɛ liiga waɣinli a shi a shop niɛma ka di lari bia maa zaɣim n bi nyɛ the effect shɛli din mali zaŋ ti tuma bɔhimbu brand shɛli din pa brand di yɛn tiligilimi ka di lee brand ni o tuma maa like ni bi brand bi uniform maa viɛli pam hali a nyɛla shɛba gba kama a nyɛ o ma kama o ŋmani nurse yes di galisiya pam hali yɔŋɔ tailor bi zaŋ ŋmani niriba ʒiri pam hali ŋuna ʒin P1 ka a ku nyɛ o ka o yɛ Damasco bee Vuitton liiga example ma uniform o kɔni shɛlimi ka ŋɔ yɛn niŋli shɛba maa gba a yi nyɛ o di ŋmanila student bee o ŋmanila nurse yes tuma kam ni di brand bee don't brand it the negative way ka di ʒiya bia ŋun yɛn bɔhim ka yɛn ti yɛn bɔhim tailor tuma bee hairdresser tuma shɛba yaha zaɣim o duniya nima hairdressing shop shɛli bɛ a tooi kana ni ka bɔbi bɔbiga nyam zuɣu chinta nyam master ma a tooi kana nimaani like na di so chinchin pa man problem question maa nyɛmi di bɔbi bɔbiga maa di so chinchin pa maa ŋun ka di yɛn attract because hairdressing saloons in north here di attractira paɣaba tailor shops in north din nyɛ paɣaba dini paɣaba ka di attractira la makeup studios maa a ya kuro paɣaba tuma nyɛ di zaa so di ne ŋmahi ya kpawu la ŋun ki niŋdi advert so it's time ka a sanzana ka yɛlla binyɛra ŋɔ maa zuɣu tuma maa biɛla di ko ka che laa niɛma maa so niɛma maa mini tuma maa bi kpi taba di yɛn tahi idea ŋɔna try n chaŋ la program try ti chaŋ ti ŋmaa movie for some days the camp ka ti chaŋ n bɛ Sɔɣili culture center shop shɛŋa din bɛ nimaani maa laa shop maa ŋun owneri maa o pa islamic faith ka musulmi n yo yes ka musulmi n yo ka a nyɛ o boys maa some simple way ka di liri bi daashee ka bi bɔhim di tuma maa ka mili a ti yɛn nyɛ paɣa kam bee master kam ŋun pirigiri o bihi bahira ŋun yɛn ni o bihi som shorts o bihi som skirt ŋmaa bi uniform nim di yaɣi bi duna maa musulmi bihi maa n yɛn nyɛba dipa madam Nafisa madam Azara madam Seru madam ŋun nima laa yuya maa n nyɛli musulmi yuya maa noli bani yɛri ni bi bihi maa bi pirigi n bahima ka shɛba lan mali wantin din mi che ka bi niŋdi laa maa ti yaa yɛli lafiya ti mila i gbuni bi pam hairdresser masters tailor masters la makeup masters maa pam biɛni bi malila girls maa tailor bihi maa ban biɛni bi mali bam tiri dabba bi mali bam niŋdi business ka shɛba ku zaŋ niŋda serious hookup ya n forcera kama n invite dabba o kana shop maa o yɛn nyɛ so ka bɔra ka o piito ko o naari master maa binshaɣu hali gba biso ŋun ti bi tiro la attention o mini o bi nyaɣasa o yɛn ti bi nyɛri biso mali o tiri dagɔra shop maa ni o mini o yɛn malila problem bɛ o mini biso ŋun ti tɛɛnira ka n balansa kana ko o zaŋ to ka Dr. Fishan kana ko o zaŋ to ka deeri waan siri yɔŋ shop ka a yɛn nyɛya ka master tim boy no chaŋ ti boy de baʒina ka o boy baʒina ko o n di a bɔra faa siri a paɣa maa a man ku zala nyaanga for what trap n yɛli yɛltɔɣa maa pam bee yɛla pam biɛni naawuni bee lan chɛli chiyaama sirigili ŋɔ di shopira biɛni ka o mali bihi maa niŋdi la naawuni zaŋ ti nyaanga di kpiya laa ka ti ni din daa duɣa maa ti suhuri pam a bi nyɛ master so a tooi niŋ pass out yuni ŋɔ a ti lan niŋ pass out kama kɔbigu ni something years laa ka di ku yɛn bɛ ŋun kam niŋdi laa maa naawuni yɛn sɔŋ timi ki shop nim maa kpi in bɔri duna naawuni ku yɛn sɔŋ timi ki shop nim maa kpi a chaŋ ti bɔhim tailor tuma chaŋ ti bɔhim hairdressing makeup n kana ti bi n bɔri ni yɛn zaŋ wuhi shɛba ka di yɛn yɛn zaŋ ba bihi maa naa niŋdi hookup bee bi sɔŋ bi ŋmahi ka a mali ba niŋdi advert for your own benefit yɛn ma maŋ suhi yorim zuɣu yɔŋɔ ka a yɛn nyɛ master di ku pa zuɣu chiintali ka girl
na un na ma ka girl kana no to buhan tuma the shop be yon ko no ba ko girl sabanle I mean I can shop man I ba na anye jara mix skin light na ka akala ma kana no ba ko bi sabanle master ku yago no len yelga ya no ba fiala acto be shop man ka beauty contest ka yo hairdressing shop ka master yellow la na I no nje no ko shop ma bi biare Bibiar kana attract money a serve rapaba so anye na abwara won vie bibiar no na shop na ma huka ka yu ma ti ya no huka ma to gum daga ban ku har behla kwa ma be tata yo ka masters hairdresser masters tailor masters makeup artist masters ka bazan le be hinter da gwara so ala jo ko ka ko no yu wa ala de bro ku yul ma ku bo so yin ya ma ka pro ya no lota yon karabe ka ni shop nan ka wayo ka shop sin yal u ka tentin nan ka ku sa den ce ka distan ka wa sa dar chan te be ni mano hal bi so won ti tiana bi so yi ti tiana shop man ba kama ni mo hana tuma ma o ba ko ni ba bondo mo ni John ai za la wala John ba za an wala John za an wala o la ko ni mbni ba sha'an pani ne sama ba ta'arrumi kara pami yiti yon sina yes Alina ka shop ma za asula biya ka suwa musulan san suwa da banle yin ko ko zan la na yina bi o gba ko like o ka yelgo because of o master no nan la zo o de enforce o ko de enchanti pa adopt life share no lab na yin ka na amin le ben pene yo onyele abu wum so la shop ka bu wum so le shop ka wo da gwara zante yon ka ya ka tailor bibe tailor shop ka pass out ipa le competition passing out ceremony kama ka yela pa so ko buan tuma ente banka be passo ma be yara ka la tailor ka no fi won wa tailor won na ko tamro hairdresser won tamro show no pass out for ka na ko yon ka nya ka ga use we dia na me pa be girl ko be pass out na me pa be girl nuko be tailor shop be hairdressing be makeup shop na no la amelia v pass out ma bon valet zai shema like dilan gam tuma da fa ne ka gwaro karshe sha Allah amirba in waya pan solo in yi hankal ma da mansub in hankal ba dire in san la zara chan ti tailor shop ko bon tailor halantin nai o pasab dale da musba sa be azara be tuma wonti en passe da muso za passe ma ya ba ti haro pasab dale ma o walk ya ran ti haro on yon walk sham yina ko yon nan yu ha kunyam ti haro en ti tailor shop ka ta sa passe karan mora so nya walk out da ma am life ko cha ku bitin nan da ya so sabiro Tailor, what so that the so pushing that be a pap won't pass out and I'm love you. I'm a life man and I won't go walk ka pushing my from a hit to but my tailor show catch on to so pushing. I'm your own sorry. Now the coco so pushing my young West Chango, ka pushing my got a share and our man, Vindala. Like an you know, like onion one way. I pump Tiara and Pachiama, the Bango Katukwe, Yaba Tamayo. Now, so can you know? I channel one number. I am one line, no shame, I make a nearby hair. The pass out to that. Eh, hair my style, my upper display. Walk of mine, yellow. I ain't John Jamil Chan the Shelma, the Konya tea. The apple achieve line yellow man. Wala ka bien buhan tailor, be ka pasarian buhan tailor. Karata kaza, o buhan mama takaza. O ba mama pataka pass out ma da gora ni yina te che la'ar nyan so mun ni den ni yita ka won ban sha groke tin na jin chan pass out ne ka ba tete grades zala na passer ma unwo ko misha unwo nye o capacity den da ma le nyam ya ngumbo men ni ba ngumbo da gora yina groke ka ne tela tuma ko ro chan bu hambo hairdressing ko chan bu hambo ka te shia the final show ma da climax ma da ka tela tuma yeto akati yara te yara ngumma da gora yon che azara yidana yina sala da gora yina
banam yina zalan o arinya zala gwasama o style ma yina ba buwa ba da saki yaron kala la pass out ngoma zo ma karache bi be tailor shop be pasar be tailor shop anta sa pasabo da sa ma wala jinje da sa ko no ne mo an la anda da gwara no la am lo ore da sa ma excuse me kan yusu we da sa ka be ngolo nyang ha be ngolo nyang de te yel ba ala ngo last Peter hier bongo nazo bongo nyang Nigeria gelso do kuya pu ka che ka ba da ro pu dia kam don ko en yara bi ka share be no la pass out ka ti sha I am pass out ma competition share mbi re ma di pa pu ma a pass out ko da nyende ma ko da nyen chao tuma bo ma ne yang bo ma ka sa bo ba do ye ka ta sa na ba ka ji a do ye ma shi ba lu se yi o ya le ma sa she ba ta ala o ya le pale kana un ku sa ida ye to pa ma ben shao pa pam ba ma tuma am ye ren yan ba do da ba ya pam majority ka so kan la masters ma ku yulin ba pam la ti la masters ma I will majority of time la attitude ma chi am ka ban yamba to ka ma ka do ya jin ba ka ren yang da ba yes o like o bo ha share ma te on da ma no ilan chi ka reception ka me le use on you la to la ka en no da akwe nye ti la bla kau kama kau bi kama hairdresser kau ku bota pa share be kama ka tian fia bra masana ma ka to kunye ti la be ta bulan san ma en ka kunyo ka zo wala san te fio masa ka kunya ka atma a shop bi eyelashes da ka to zo wala na te fia ye make up artist ma to te mo poms da ka te zo wala na te fia la ka te no na de no ala iso to jin ya yin you kwen ya ma ka so fi ka tin ya mai ni kun nan hankali ben shi akam din ye positive northern region to be precise tamale iten le ka le negative for what den ya fa na dit canadien le la barnate da bamban le da barnate musulman le barnate northern region za so tin ya le to abde shezan pa te shops ma mbala tin ye to ashe yon mo para pilo ti ye mi ya ye northern region but tamen musul na men dominatora kazan shops mali hookup centers unzang ni ma ni ka wala asar pasara on hurba ban ma sobo be pasab da go gwesel ka hurba shama bla musba o zuma no bla musba mamben yo gwesel ma na me sha to do wait bon hay bi so won tie non pass out ba ka no bo boar gwesel mo boara jong no ko to masa so zai serme yo ka enye ka masa wor bi tuma ntiem pass ko ya masa mboara fa no mboara ajuwa ko ko no be no la o shop ngone shop la ndero ka to gwesel ka ti no sheje ntaka kam ni man ne don ko boara mba ma ya sheje ntaka ko nya nguma ya ma do ko ka pro dan bietem bala kan sa de ka ya ayeri ko kana no programs o la ka ti on kum leta na ay to nya problem ma ya timini ya rashama kan bo rasham nyale de zo ya panka ya ma karba favor Kaman how the programs on bala YouTube MySpace pam la nya ka ti was on my time anji afons o tahar ma ten yali shambala hanto ko du panzo hanto tagate ka ten yali ka ten yete mi ani tegete ente tafsha Abdel Basit Kulchire as always ajimo ko lambala Yusuf Abu Turzon mwenye the noble and able producer of Kaman how program ma so bobo masa samandi sam loko mbama mwenza kamera nya kar para nama te chapsia